වීකෙන්ඩ් එකක් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රිප් යන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් මිස් කරගන්න එපා. ට්‍රෙන්ඩිස් හොටෙල් එකකට එන්න මේ වගේ සුපිරි ෆුල් කිට් එකක් අරන් යන්න. ටී-ෂර්ට් එකයි ට්‍රැක් පැන්ට් එකයි. Hello guys, welcome to ட்ரெண்டிஸ் ஹோட்டல் के பானந்துர. சட்டப்படி வீக்கெண்டோட செட் ஆகுது முன்னுக்கு ட்ரிப் ஈக்கிறவங்களுக்கு சூப்பரி ஃபுல் கிட் ஒன்று கொண்டு வந்துக்கிறேன். டி-ஷர்ட் அண்ட் ட்ராக் பேண்ட் இந்த ரெண்டும் 3500 ரூபா. දෙකම දෙන්නේ රුපියල් 3500යි. සයිසස් මීඩියම් ලාර්ජ් XL. පොප්කෝන් එම්බෝස්ඩ් මැටීරියල් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆුල් කිට් එකක්. මේ වගේ ෆුල් කිට්ස් පානදුරේ වෙන කාගාවක් නැහැ. කාටවත් දෙන්නත් බෑ 3500ට. தைப்பொங்கலும் வருது முன்னுக்கு. இந்த மாதிரி ஃபுல் கிட் எடுக்கணும் வேண்டா மிஸ் பண்ணாம ட்ரெண்டிஸ் ஹோட்டலுக்கு வாங்க. எங்க லொகேஷன் நம்பர் 41 DSA නගර මාවත නැත්නම් ජනප්‍රිය මාවත පානදුර. කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි තියෙනවා, කැෂ් ඩිපොසිට් තියෙනවා. ට්‍රැක් පැන්ට් ෆුල් කිට් එක සුපිරි ෆුල් කිට්ස් මිස් කරගන්න එපා. කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ඕන අය ඉන්නවා නම් අවශ්‍ය ෆුල් කිට් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න WhatsApp නම්බර් එකට. ඔයගොල්ලන්ට ඕඩර්ස් ටික දාලා දෙන්නම්. WhatsApp messages වලට reply නැත්නම් direct call එකක් ගන්න. call එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ orders ටික දාලා දෙන්නම්. cash on delivery නම් වැඩ කරන දවස් දෙකක් නැත්නම් තුනක් යනවා. cash deposit නම් දවසෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. superi popcorn embossed full kit with track pants, you will never get it anywhere for 3500. only at trendies.lk පානදුර. shop එක හොයාගන්න ලේසි. පානදුරට ඇවිල්ලා call එකක් ගන්න. අපි location එක ඔයගොල්ලන්ට share කරන්නම්. we are open from 10 to 8 these days. மிஸ் பண்ணாம வாங்க. ஃபுல் கிட்ஸை ஃபிட் ஆன் பண்ணியே எடுத்துட்டு போவாங்க. சுப்ரி கலர்ஸ்ல வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபுல் கிட்ஸ் பானதுரையில எங்கேயும் இல்ல. 3500 ரூபாய்க்கு எடுக்கலுமான ஒரே இடம் ட்ரெண்டிஸ் ஹோட்டல் கே. So see you guys at ட்ரெண்டிஸ் ஹோட்டல் கே பானதுரை soon. Until then bye from Hello guys. Thank you.